Ner malakenyam biya kamal te kon ke report bu kon lingwase me jo me be ka Kampala, okay, ka Uganda. So te mi to ogon winemi ka neti konjila South Sudanese ka jo chalat gwazin benwa yekele na te neti mo chalado ne dang bangwan de la South Sudanese chaka yen ka Uganda jari podan benon konene ako gor jeno biate ka ngaiten wa South Sudanese ne dang bangwan wika Kampala ka Uganda chaka kef kuma Uganda kane dang bangwan to wa take a lot michiliu dorian la housemaid ramamo ki shekamo ki nyam lede dorian ka wachi yede chojen bari por me bana jeling micha makap ke South Sudanese no South Sudanese no mo ne di choko bangwan makap ke kamo bana jeling ka jari por me ne me heartbreaking report doran ko ngai kono no to kon kene te ka Kampala kene de to la kene te kene de kon la lat kien dong bro mo ke let ke Uganda be belet doru and then ka dong biriak betuok so ka report ban jiling ta dan che tuoga ja ke report cha non gwaza me wa ne dang bangwan la South Sudanese national cha ka yen kene de kon yen ke Uganda police yan ka doro shal ke Nabuweru area ka Kampala kane bangwanati wa chaka jigano ken jikan lat milat cheng chalaro chicken na ke chicken murder chi Uganda radio network chicken report ke Sunday paiwe no en Ramadan cha na ke lere dana let re duara mo ka Kampala jen shura kana lat badwajen na ka jecheng no kana buwero no wa nagaje ka menshal gana nabuwero source cell 1 nasana municipality mira mangech nansana en gwa dana tuog dotin ka wakiso district eno ka chenga di ke jok wa point de nyamo ki leda moment cha na wa kan point de karane jek man kule lead ko ba na ba ka yene chok bangwan te la South Sudanese wachi police ni ne recon weekend no ga suspect ni why ngana kap ko waken tig michigan lat ke ta chicken Ramadan and chan naki asmate ki lere mo wachi kan pointer gwada dan and charge nekte na wachi kan body de chicken remove ki pointer she police ni kana lade no na ko bana kula we in detail kana me ko na me very concerning any dial contact Uganda tell us South Sudanese ke tada and then our gang in case michirik like this shit work ki how to avoid it okay but channel store channel link ko toga pan ke pan keja gwaza me ko jen toga ke Sunday te ke un Michel Davis sekatawa no jara Ramadan and la defense secretary ke jen area mo no jene chana la ler ramkel me la clinical officer ram mo randul wal wajen chaje chol anetin kodi la South Sudanese ane cha yodika enotine keriek kan South Sudanese mi kane cholo ci jen clinical officer mo che benchang gwada dan ti South Sudanese te tin ka Kampala che chubo ajene chu Ramadan en mela let chu pone chu je gwi je exam ke chu pone chu je examan gwi je pone ta dan men ci ke to ga ci Ramadan la clinical officer ke Ramadan la randul wala cha yode ke South Sudanese wajen che nyal che jigano ci yede che jen already jen wi de cha mu ka bot dit jen show confirmed ano chetik che liu already jen ngwasa mo chu wuri chalga se katawa shukan we ke area shukaram dala che person ke jen area mone wachu kan laler ka wachu na chupchang
then chu South Sudanese tela ne kon chu kana logo no ne bika duel bikana le ke bika polin bikan ka la bika wore duel lokene wa chi ne den kon tela South Sudanese tin chi jure shenga mo wa chu kana logo no bikan police ne ke ne ti ti chalka ti la chairman man kabere ya chi kana logo no bina buko shen mani mo ani chi ne ti chi ga jien chicken police chicken ga jok then gwa the money chwa police ba chwa ga lugu no buga were chin South Sudanese ka Kampala mani mo ka wer chuga de tin wa ka runwan ko dio je tiang ka runwan wa chu kan dul chu kan tol chu ko rek ka bom chu kan dor mo ka liu chu kan search dor and South Sudanese tegatin but can point Ramadan and Chanak can jek ala made chaos made and dar chi yere again you can all the places you can research but tell me you can jek ka kan chi kan riem chi kan jek pin wad dan chi nyamo chi bode chi luntin jene kan jek so mu nyodo te ram chi yere again tana gwasme but point the kana kon jek lo cha pone cha nan gwado den you know so na me en Ramadan cha chol mi chole Justus Nuwagaba no jen sheik mo kana chol wachi chode chela do ne jen sheik de Ramadan cha jogo no we Ramadan cha men cha nak we de gwich ki Ramadan cha mo ka bot sugar right you know but tell me sure load kake ko cha ngaje no chiram mo che jien ke chi cha ku gwa dan to tin wa cha tin mi te terbil mi ben cheng ke me chi jien ano so cha we chi terbil che ben cheng so chi chega me an chega dan na men kule la nurse wa ka run wang ko cha je chol ya jogo no bel wang nei South Sudanese and wenmo me ya chubo and then che nyam che jigalo chi yede jen a jene chi South Sudanese gwa the kulo ko yan kana wacha jogo bai mo ke yo non jene cha jogo no bai mo ke yo no cho yo cho ka lok no jene cha offer lot of money but cho lok a jene ka kore ken police ne ben no ka jen gwa the money ka where watch it chi South Sudanese chi jen ken kon te doran kene content ka Kampala wa yu jen gwa the mo jelgen ke ban ken chorien bar maybe ta lat kene je ikana dong cha point ran cha lat ka bang ne then gwa mo shu ne ko la police ni ka jen area mo you can police ne you can South Sudanese dang bangwan you can you cap ti cha je ka jen area mo cha kan dial cap waka kana wero police station right now but point Ramadan shi de jen kana jek Kampala Metropolitan Police spokesperson Wudi Chwale Rachel Kawala okay chirme check Chwale Rachel Kawala and then chala do ne kan tidi al ka tel mi kan verified with the shiran chliu ki kan liu but chikala do ran chliu ka do dan chala ke je doctor and then chicken la ni ba more detail ba kalat so ne ma ko lo kan ideal content to doran especially kon Kampala no rikti chit ti mi chire ke talk la gorje no be embassy dun be alaler so anything any glitch okay any method mi chit work she make any mistake cha no chalani ye mistake be embassy dun be alaler especially South Sudan embassy be alaler no tine kare so big mar respond because sometimes me ya ngaje ne to no te gre yuto that to go by attack ba kan police kan ngene ben de mo kare so the moment me shi ngaj de no ba ngwan ba secretly like gorje no biane kun biya la kan police no ben no but right now wangude ne te ka katijin
but kan Ramadan si chanek no kan na ngajin wo cho wen dien but chalan je no ken ke jen wera mo no te terbir mi chanen no ka te grip ke didi kana ke bala bag ne mi ke no dong chi garan chi kan la reide ka jo ran chalat ke je e chaw yagwar din ke chanang a terbir so jen do bdan lat ken je no karam mo wa letching no bu kono gini madana dong de to mada la chaga ka ke mu to go de la gor je ba jangat but men di de longo yana biya embassy dun biya la lar no chine te karek mute mi chiro da lat korun waje panya wat kene dambong wana ti bigi chuj reti jen ngai kon Uganda ne iga na pelika mi ga ni jegrek chaji pelika la kene mo ka problem mi dini jena long so gor jeno de dun dar te chunga so na me da la madana to kre duarmo ka Kampala ko di yente ka ngai madana le roda